Uyu ni umuhanda rero uje kuri uru rugo rw'imodoka, urwo nguru iri zina. Iyi nzu ni shamburete, urabona ko ikeneye amasuku, urabona ko ifite igikari gihagije. Inzu nyirizina ni iyi ngiyi. Inzu rero ni ibyumba 3 na salo binini kandi bihagije, urabona ko ifite n'igikari gihagije. Umuzenguruko wayo rero nguyu, uwayishaka uwayishima 0782403995 no kuri WhatsApp iyo nimero. Iyi nzu iri mu murenge wa Kigali, iri mu murenge wa Mageragere, umujyi wa Kigali. Ubwo rero uwayikunda uwayishima yatubwira. Telefone yacu ni 0782403395 no kuri WhatsApp watuvugisha. Ku rundi ruhande rero rw'iyi nzu, nuko wowe ushaka no korora ikiraro ngiki. Aho ni mu gikari cyayo. Ushaka n'imyembe rero waba usakiwe, nta myembe uzagura. Waguze uru rugo rero njye kukwereka kandi kabanza gatoya wakongeraho, hanyuma nako kagatuma ikibanza cyawe kugira ubwisanzure, wahubaka na pakingi y'imodoka yawe. Aka kabanza nako rero nako murabona ko karakenewe, aka kabanza wakongeramo. Aka kabanza kari ukwako, kukagura n'uburenganzira bwawe, no kutakagura n'uburenganzira bwawe. Ariko ni avantage kuri wowe, waba ubonye aho kubika imodoka, ukagura urugo rwawe, bikanagufotora rwose nkakwereke. Wakagura ukwako. Wabonye ko ari urugo ruri ku muhanda, nta kibazo rufite. Tubibutse ko ari kuri channel Tumenye BTV. Mwebwe mufite amazu, mufite ibibanza byo kugurisha no gukodesha, mwatugana. Tugira n'amapartema. Telefone yacu ni 0782403395. Wabonye ko ari umuhanda ugana kuri uru rugo kandi rurisanzuye. Murakoze, mugira Imana. Iyi video rero muyihane inshuti zanyu, bayoboke channel yacu ya Tumenye BTV.